ngasi aina hojik lebli mafam asi silchar Bam Rampur hariba mafam adudani Prabin amasung Nipen gi mihat ka mari leinaba mifam amakak aikoi yiningda uriba community hall asida pangtokani dukogi oja kundal khitrimaimsu lakle lona na tai atopa miyoi singsu tamtamna lakpa hogale aikoi gi ngachigi mifam sida kari decision lauba kari warep tanabadu adu aikoi mayam mideng taminasi. Thank you. Nasi JSG yang baru kami sama nasi dalam nasi tu kau jadi basi. Orang bayi dah mata kuaitan pun tadi tanda tu lojari. So, benar nang nasi kim pun nasi kim, pun aku orang bayi dah mata. Saya minggu Punjab dah cases undal Singapura, mana nak kamji nama nasi diri. Ini semua dah. Dia orang bayi dah mata. Rominat, ex-MLA, Borla, Joko Sinja. Matangda, yes, advocate, Mangun Ramakanta Sina, legal advisor, amasung, Sinja. Nauran Chandra Mohan Singh, itu orang nak beli sini dapat Sinja. Matangda, yes, RK Imolasana President, Rolai Sub Division, Myra Pabi Usu, Mona Darishino. Masih JSG over informasi dah merupakan sehingga pemanah Malaysia mereka tunda meeting nasi hamba bagi tanda adu. Ikai kumajari baga sigi mifam apu ada daita leting biri bagi chanupi Dr. Rominat ex-MLA Borkala ada lagi local pada nasi aku gi isim kenaitin si bimolaksana di wajah cenderung andam sigi saknai boja abi timbir mairagi masing wenana andam sigi nusi dah harul sing ada ya aku galuna na ngasigi joint action committee sigi yang bertangai pada meeting ama koi emergency complete kau jadi gimana saya pasti mai brief pijak ke naning tam nakap nan cakkiba tarik untrama toida nipanda siba nipen anigi matangda potigi continuation process ko ina leiba sida igang udana akoigi nipengi leitabagi matang sida akoigi dead body si tarik mapanda thungabadagi akoigi thungadagi mamangda tarik mapanda joint action committee ma semi ba joint action committee si akoigi musijaba wala samani women Myra Pabi coordination committee matangda wala samani puri youth association wala samani puri student union dagi Manipuri Youth Front of Assam, lamdam sige nung siraba NGO gi angang naharol sing intellectual sing lamdam digi lengbi dai ban siraba imam Myra Pabi sing naharol sing khwai me amna hai ba hum simok ta chakkiba February tarik 8 da joint action committee se koi sem gibani masigi joint action committee sem masida koi maroi pandam de laiba dead body se koi lawdaba maram de koi da masigi chap chaba tangdang ba akoi da masigi ai mihat sigi matangda asing ba culprit puthokti bawa daga koi gi dead body silau da ba du loina na koi gi ajiba KC Mizoram government le iba KC Mizoram police na masih kan to honda ba masih CBI da hen over to ba khot pai na koi mayam ba khan mayam sai sing no tungina hai de joint action committee semani adu degi di koi mayam pun yogi doni koi hai ri ba keno si koi
dead body si purakle puraklabay tungda amu koy namu madu halan gre hanbe tungda dead body purak padagina dead body halan gi bawogi mati ki thokdok to maya punu makhangbi doni maduda koina koida jamna phajaba democratic way da koina lambi thingdadana koida kaligumba prasasung gi magi degi koida authority gi magi degi koida adi potsi jamna singha babadi oigi de manamdi karigumba mana dead body na puda pirang mani hai ta koi den den road block to goda mani adu mo koi yam phajana tawdana gyan ta na dead body si amu khan gi halabai tung da ko yam kumna nei nei jai nei na raga akoi gi sagi akoi gi togodo education program sing si koi jathok pom changi ari jathok poi da bakta koi core body si koi gi kari akoi gi nungsi jarbai gi di inau to kari mami go driver kare Amiro na di mo. Biari yumda. O yam kumna nei nei wala sing jadi lang bila wala sing ko yam kumna nei na tana. Asi matang de ko telefona to bo yam wali lang sana jare. Hala basida. Asida. Akoi gi hala basigi tanja sida koi na madam duga koi gi DC madam SP madam mosi lakning bi angkal lemde. Adu bo dispute yam akan ma presar ma pirak podegi. Me hanlai Port most powerful cabinet mission Piju Sajarika si Piju Sajarika si ata kaino tawre tharaktana akoi hariba joint nation committee ga yamna kupna naina rabi tungda hariba dead body si akoi da film assurance mutugina number 1 asi potsi Mizoram sarkar da already information pi hai number 2 masigi koi Mizoram police na investigation tawdaba judicial inquiry tawda si Mizoram di kagu di tahundaba hariba si culprit puthoknaba akoi CBI de hena war tawnabi matang sida hariba si Piju Sajarika na akoi da full assurance with consent from the honorable chief minister gi consent lauraga hariba posi koi da thanbelmi loinana akoi pasi hujik laiba borak biligi BJP gi MLA nipana assurance pilami moi ngang already chief minister ngaina lairabni mokoi hana saktabani adu loinana koi sport ta jawbi lambai gi chanpi mutum mongbi dinanasu madu initiative lawnabi damakta ai hai nang joint action committee meeting ji jawbun important nate nang gawati chatpan important ni manamdi akoi poto koi gi pandam di phangdaba yate na ma ngang di chatkhe chatana moi chief minister ga unabagi kero discussion moi tawri tawrabai tungda koi da amuk tarik kun natra kun ma thoida akoi da koi gi delegate mitra ma thoida sab delegate ma joint action committee na khanba delegate ma chalaga आतगी मिजोरम दी त्रिपाठी टोक दी कोई फंदोरी से मिजोरम दी चीफ मिनिस्टर along with मागी DG along with chief secretary along with chief minister की secretary ता chief minister जाऊँ ना तोड़गा अकोई की joint nation committee से का पुन्ना कोई त्रिपाठी टोक कम को फमी ना बगी कुदोंग चाबो दो कोई तो पिलक बगी कोई याम कोई ना process तभी in the meantime असीदा कोई legalities अब पोई ना माले बनी ना इधी साल है भोके ना मोई बनी ना असीदा कोई नान dead body ai bai tha bala kada batai lak kam jete manam dei thana dele manam dei abodi FIR pi ya daba manam di probigi FIR di chumna gi complaint competition ta lo ai bani adu PM report adu khoina bado di dolai police station da police case amoina thamme thambai tungda haiba police case number tar bai tungda ni koi gi ri postmortem koi to koi kudong chawa panggi do probigi matang da Nipen gisu adu kudong chawa chap chaga pangbi da mutta FIR itabi ate aina igi sen probigi bayamba igi kare gauri lae di koi gi musi da binau kasangbi suri thana da lae koi mida nimito pung hum makai mai mo thana da lai pung tra de dolai thana da limi nam di SP na ate igonda dang advocate mo ibani na legal procedure dang kha to biro mo ai chak cha da gai pung mari makai bo koi ahum isen di bai koi mayam chung se koi ada thana da lai bani asing serak sida koi samna ero to ba serak sida ato bo organization kanguna adi tarik kurma thogi banungda kaino da koi kalani Mizoram government masih justice the Peter gadi proper justice the Peter gadi tarik kuni thoi da sigi highway se 12 award ban kongni khot kinai na tom TV da koi bodi phangi masih ke tom TV da masih phangi masih phangi matugina adigi among kila prasasan kanguna koi number da logi bani na indal ki number ID number koi rajgi number koi memang number logi bani mo ibo mujhe pide koi discussion kana to gi kanjas da mo koi 12 award ban to me अभी तारीख कोई तक नहीं बच्ची की अगर आप जिंदगी की कराई दिखाओ कोई बात नहीं मतलब होती है अभी फोटो जब हम नदी फोटो अभी फोटो को मजे लेती तो जो ने चलता नहीं थी
ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯁꯨꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯄꯥꯝꯗ꯭रे ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯟꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯄꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯏꯁꯄꯣꯔꯠ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯄꯨꯖꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯜꯃꯤꯀꯤ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯃꯣꯏ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯄꯥꯔꯃꯤꯁꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯉꯁꯤ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ MLA डॉक्टर रविनाथ नमस्कार আজকের বিশেষত দুইজন যে মারা গেছিল বিশেষত প্রবীণ সিং এবং নিপেন্দ্র সিং তাদের বিচারের আশায় আজকে জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সবাই উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি মহাশয় উপস্থিত আমাদের মধ্যে মাতামতো অ্যাডভোকেট আমার ভাই কুন্দল ভাই আমার স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট আমার দিদি মাইরাপাবি সভাপতি মহাশয় ঠাকুর উপস্থিত এত অঞ্চলের সম্মানিত মায়েরা এবং বোনেরা আজকে কয়েকদিন আগে আমি আসলাম আপনাদের সঙ্গে একটা প্রোগ্রামে এবং এই প্রোগ্রামে আমরা ডিমান্ড করছিলাম যে প্রশাসনের কাছে যে আমরা বিচারটা লাগে এরপরে শুনছি আমি রাত্রে আইতে পারছি না প্রোগ্রাম বসত অনেক রাত্রে এখানে মাননীয় মন্ত্রী পৃথ্বীশ হাজারিকা উপস্থিত হয়েছিলেন ডিসি হয়েছিলেন এসপি হয়েছিলেন তারপরে শুনছি আপনার মধ্যে যাই হোক একটা কনভারসেশন একটা কথাবার্তা হয়েছে এবং কথাবার্তা এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে হয়তো পৃথ্বীশ হাজারিকা মহোদয় বলছেন যে আমরা একটা টিম এখান থেকে গিয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য উন্নয়ন আজকের সবাই এটাই খুব যে আপনারা যা ডিসিশন যেভাবে নিবা এটা আমার পূর্ণ সমর্থন 100% আছে এবং থাকবো আমিও আপনার সঙ্গে যাই যতটুকু যেতে লাগে এবং আমি মনে করি যে আমরা একটা জিনিস লাগে যে ঠিক আছে ঘটনা যেটা হয়েছে অনেকটা সাসপিশিয়াস আসাম গভর্নমেন্ট এবং মিজোরাম গভর্নমেন্ট সহযোগিতায় যাতে আমরা অনেক আমি ডিসি মহোদয়ের লগে যখন যেদিন ঘটনা হয়েছিল এখান থেকে আমি গেছিলাম ডিসির সাথে তো ডিসি ম্যাডামর অনেক জিনিস জানা না থাকতে পারে উনি কইছিলাম যে আপনারা এদিকে যাইন কিন্তু আমরা এদিকে যেতে লাগবো যেহেতু এটা শিলচর আইজল রোড এবং দেশে চাকরি নাই সব জায়গায় তোর সবর চাকরি নেই যার ধরুন কাম করে খাইতে লাগবো ও ড্রাইভারগিরি হোক হ্যান্ডিম্যানগিরি হোক দোকানগিরি হোক ব্যবসা বাণিজ্য করতেও লাগবে খাইতে গেলে তো বিজনেস করতে লাগবে নাহলে খাইমু গেল এই গাড়ি চালানি হোক বিজনেস হোক আমরা যেহেতু নেইবারই আমরা একটু করে বর্ডার লাইলাপুর এই সাইডে বাইরে যার ধরুন এই অঞ্চলটা আমরা এটা একটা নেইবারই আমরা এরিয়া জোন হয়ে গেছে যার ধরুন আমরা মানুষ যেতে লাগবে যেটা আসামর অন্য জায়গার লোক আমরা মিলতে লাগে যেহেতু আমরা মিজোরাম স্টেটের লোক আমরা এরিয়াটা শেয়ার করি বর্ডারটা যার ধরুন এটারও প্রোটেকশন আসাম সরকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আমার ব্যক্তিগত আমি কইলাম জানি না এটা আপনারা হয়তো আরো পয়েন্টস থাকতে পারে বা এডিশন হইতে পারে আমার ব্যক্তিগত একটা অনুরোধ থাকবো যে আগামীতে এরকম যাতে না হয় বা ঘটনা যাতে এরকম রিপিট না করে এটা লেগে আসাম গভর্নমেন্টে কমসে কম আমরা যারা মিজোরামও যারা বাস করে আসামের মানুষ এবং
আমরা যারা কমিউনিকেশন রাখি আবার যা করি এটার প্রোটেকশনটা কমসে কম আমরা আসাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী দিতে লাগবো কারণ প্রায় আজকে এই কাণ্ডে আমরা প্রসেস করি আর আমরা সবই উই আর অল ইউনাইটেড নিয়ে আমরা ফাইট করার চেষ্টা করি কিন্তু আগে এরকম ঘটনা হয়েছে 3 নম্বর পয়েন্ট যে কম্পেনসেশন আমি জানি না আমি একটা ফেসবুকে দেখছি যে দেওয়া হয়েছে এটারও ডিমান্ড এটা তো করার কথা তখন সেই দিন আমার কথা হয়েছে এই দুই পরিবারের যাতে সরকারি পক্ষ থেকে একটা চাকরি দেওয়ার এমপ্লয়মেন্ট একটা ব্যবস্থা দেওয়া এককালীন 2 লাখ 3 লাখ দিলে এত প্রবলেম যেমন আমি শুনছি এখন যে আমরা প্রথম যে প্রবীণ সিং তার ওয়াইফ থাকে মিজোরামে কিন্তু তার তো সাধ্য যেগুলো আমরা হিন্দু শাস্ত্রের মতে যেগুলো সংস্কার গ্রামের মধ্যে চলে যার ধরুন একজন মানুষের যখন বিয়া হওয়ার পরেও পৌরলোকেও তো একটা শ্বশুর শাশুড়ি মা বাবাও কানেক্টেড থাকে এটা আমার অনুরোধ থাকবো রিকোয়েস্ট থাকবো যে কম্পেনসেশন যেটা থাকে বুড়া মা বাপ তার তো কোনো দোষ নেই আজকে ছেলে বিয়া করতে পারে মিজোরাম হোক যেসব কিন্তু এই বুড়া বয়সে কমসে কম তারা যাতে একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট পায় এটা গভর্নমেন্টের কাছে আমার ডিমান্ডটা থাকবো এবং চাকরি একটা যাতে পার্মানেন্ট এই পরিবারের যেহেতু তারা গরিব আসলে গতিগত মিজোরামও গিয়া গাড়ি চালাইছে ধনী হইলে তো আরো তখন দূরে গিয়া হ্যান্ডিম্যান গিরিয়া গাড়ি চালাইত না তা আমার মন্তব্য টু দ্য পয়েন্ট এইগুলাও হয়তো আজকের সবাই আপনারা আরো রিজলিউশন হইতে পারেন আমি এই গ্রামের মেয়ে হিসাবে সাইডের আমার এই সেন্টিমেন্টটা আপনারা সামনে তুলিয়া ধরলাম এবং আপনারা সঙ্গে আরো যেটা রিজলিউশন লইবা নিশ্চয়ই বিস্তারিতভাবে আলোচনা থাকবো এবং আপনারা যেদিন যাইবা আমার একদিন আগে ইনফর্ম করবেন আমি আপনারা লোকের ট্রেনই হোক গাড়ি হোক চেষ্টা হোক আপনারা লোকেদের মধ্যে আজকে প্রভু জগন্নাথের কাছে এটা প্রার্থনা করি যে ওনাদের আত্মার সদ্গতি হোক এবং ওনাদের পরিবারকে যাতে আরো শক্তি প্রদান করেন এই কঠিন সময় অতিক্রম করেন नहानगी कोइना मई थाबा निमित्तुगी लुंगिंदा अकोय आदगी एमपी लमदमसिगी एमपी ना अकोय दे इंफॉर्मेशन पीरे जीरो वार्ड पार्लियामेंट ता असि पोसिमा मा थांगले मदुना अकोय एनोगी ऑर्डिनरी लोकल एमपी अकोय माबो हंजन अकोय सामरा गन अकोय थागचे माबो मरम जे कोयगी असि तंजा सिदा माना गनपि सिमा अदुगी लोइना ना अमित शाह दा माना कन्विंस तवरे Honorable Home Minister Amit Shah na Mizoram Chief Minister Joram Thanga already telephonic contact tawre what is si posi kenoni masi ba very important ne masi koi plus point ni adu itadi masi level ju wang na lei gre adi haiba koi gi kenosina asema le me am te information sem bijari akoi uchi mak akoi gi oiba akoi gi che chang puna mak koi tawji systematic koi ba che chang puna mak koi ta loi le adu na koi gi तौगदब थबकसी करी तौगदब ना हाइबदो मदो मतंग तासे लगा कोई की डेड बॉडी से कमाई तौना अकोई रिसीव तौगिबनो हाइबि बतांग द जॉइंट एक्शन कमिटी की चीफ कन्वीनर खेत्रमेन कुंदलना वसिम गोकन सी हाम उददा कोई जॉइंट एक्शन कमिटी ना कोई मीटिंग से लापि द उनता माइनो मगालाई ग्रुप पार्टनर को ताला द मिनिस्टर आइना सिंगोनी सिसिनि अकोई जिक से नहान डेड बॉडी से एक्सेप्ट तौई हाइबिगी कनोसिदा अखोई सिनो मरता विसे खरा पैसा सुम खाइतोंना बगी वाखलो न मदु यानगी काइना सुम पुंगरो कुसि जावे बको अरि सम सम नासी अखोई जॉइंट कैबिनेट ओरबा अखोई आमसुगी होगी नाउ विक्रमजित इन हांगेने काय यो अगेन हांगु दन मा अखोई आमसुगी स्टेन सिनि ना मनतो विदो यानगी अदन सि लाव कैन हाइ आइ नमदुरा नो स्टेन जेना होय हाइ दाइ सि बदा के ना हाइ तगे बको अखोई डेड बॉडी से एक्सेप्ट तो वही दिए सिर्फ तंते ना ना मको मोंग से हो रहा हो रहा एक्सेप्ट तो से बस प्रॉब्लम जिसे हो रहा है बको अभी मतलब से यो से सिस्टमेटिक नाइ दे कना ना कमाई तो इनो जे सु सेमम दे याम सिम वाली दको कना कमाई तो इनो खुंजा की हल मन सिंह गंत खंजे दबई माइ दोन मैम से ना थमोई दबती याम वाजा वा जो करी तो दोनो लान से कमाई खुंजन चंचन दोनो मैम से मी तानादना लेबा अखोइसु सोंदा होजे जे मैम कमी दुनिया में आगेदी ऑटोनॉमस काउंसिल की खोंजंग मरे लेना खुंग खोंग दे कोई चप लेत्रे कोई कैंपिंग जी सु बाजी द ले आइसु सोंदा लेबा तना थोपा
adegi akhoi Vikram si moi machim rau thokka ma tawra ka phone tawai do lau ka begi nahan keno ista khone pare la kani kai du taw dino moi du taw jabra adu mayam du ta na se ne la ga po system ting na chang na mai na hom da tilal organization sing do hana gi mong du na ta ba akhoi joint action committee ma habidi bam se labor organization mayam na khone pul laga khongjang si kamai sa sing sige po se akhoi panam se kai no akhoi le to kon chang ya ba ko panam gi khang na pangau du lau ga pangoi adu su ya ba na te ba ko aha ma da akhoi panam se kai no Habis laptop taruh aku join nation komite aku sudah leminar sih ada. Amiane, all sama ni youth sune, amsune, all sama ni students union ne, adegi all sama Manipuri women Maya Pavi coordination committee ne, adegi club rising star NGO ne, tahu raga koi, ham gyo ina join nation committee same join nation committee se fix nanti. Asida to pa yet to bo yaro hai bisu leiti natraga masina to bo puna ma ekta mayam na jarani hai bisu leiti akone to bo thabo kudi mo miyam da hangaga miyam da tanaraga to ki bunga tani ado hujik su to rokada mangani adu ato ide to bo organization si kana ma atai su akoi corporate to nimba lerga su makhal matel mong da sida joint nation committee se jaw bo mong da su ma pa na si corporate to pade natraga ground da sida laga joint nation committee se ground da leiri bina asida su mayam la mina ka ke to mina ba ya ko adu natabida kana Prabin ni se tang putra ma thoida la abatun da amada kan tau dna sista ma tau kon tor disini dan pura ga moi waroi tre adegi matangda angko ni peng simu tang panda lai adegi tang ma panda akoi sista irang haure adegi moi deputy se pusale moi intense akoi already khangya ba moi na phu da pisalam doine akoi dugi mari le na ningrang se wa khana gi belai akoi lauroi hai si ai dia akoi asau to phonuk tai ba mi ma hal si re pura adu tam thina halam sun da akoi si ila ila nya ta akoi tor ga akoi si tumi kang thau khami po da akoi tau gum si akoi ge ba kana akoi ge apan ma kha adi madu yam di hai bi kana tau si moi police la ta so di pu ko akoi gi kan tau ni hai bi po ram lai adu gi ning dang si da ai sa mai fil da we ma koi se tam thina akoi gi soi na jendem soi dum soi re ako mai si so di wa na ma na ka video da ka khona ai gom da ka lu ka na hai da madu u da thamoi kai po ne ko adu tam thina wa na nei ra ga hat adu madu da magi akoi lembu gi ba magi lehu gi haksang se amaram da di ma lai wala du si ma na tram ko adu moi ko na pura ga akoi gi hoi akoi gi mai ama station bil tong ne dead body ka thamma khola ga do akoi gi personal feeling da hai da ko madu posak se dead body se se thamma ma gi thawai dina asida ko fai na lei ga da ba adu gi dead body si boi ko na matam chan ma thong aku ma di khang ma de ba di lai ni lai on khani akoi gi ma gi mathung ma mai na akoi gi leba gi to kum chu lei ye ko madu gi posak se asi tau dan lei ba se mom si da hatong da thro ka dra ai je su khra super se so da bai dai lai ding ro khra khanja bai dai ko ata wa du ga dead body thammaga akoi ihok ihok to da dead body jaw ga ihok to ga ya ro hai su lei ke ko ihok se makhal ja me akoi to de ihok se aduna dan da da ko myam khanja men jana re adu ai myang gi se lei ro myang gi sinau myang ge ya lawi kamai to sige the plus adu ga mari le na dead body du ga mari le na aham da dc ga sp ga phone to ra moi additional sp thare na to ja ko ada koi da hai no ya da chala ga wari search ko se na ai na lo ga decision se kwai luba decision mo oi tong tabo ai soi ba ja de ai tung koi na ni le jela ba da ai gi lo ba khoi na lo decision se na logical oi da ba achu ma oi da ba hai bi photo da khanna ki ba ko aduna itom da lo ba decision na te adu lau hai da ko chaloi hai ba noi na khoi gi asi process su thawa sabi de madam da ni pen chi ni khang na madam da sp da ai ga se ka su to cast de le ni hai aje sa poto to ba soi na bai ma thoi ma ngo dai ma sam hai re puni ko na puro hai noi thau sa ki de na akoi noi na hai ba tha jar roi ai chat pa ngo sp na dam sa oi dim ta even moi kan director di kuchum na hai director di akoi pick up to bi wari le ya ma da sing mo hajin ma te ko dei moi kim mo ma hai ko mo ti mo noi sa ri su na bu da bu akoi ai su ta ja ko sam chi ma sa masa mo na hai ba hai ra ni noi po sa to noi demand da ta na ro ma soi sop to ni akoi la ke wari sa ga hai adu job sela ka na de ko chu du sa ka to po de to ya de ko akoi ko khungi kana le gi mp sp le ba mp le ba adagi mla le ba chi le kan le te ko la mi na sarka adna akoi ko hoi alik pada akoi da kitang respect to honor to la mi na pare lao ai wari sa re ai sim ni ni hai ban sa da yum da mo yum da wari sa ka da mo na hai re bi sa ga na hai re ya mo noi to de chumi adu jet puli sim de ai request to ma sa na ma chi chi minister request to ne khalo sim te respect to biro adu ba ma kha ta wa thok sim ta wa la gen hoi noi pa demand to kai ke no hai wa hai da akoi na hai re demand akoi na sao we na thang ten pa pai to pai le ga di ja de na akoi pa mi se kai no mek sing we khang mam chang ni da akoi na pa mi se akoi na hai ne ba aha mam ta da
Prabin Nipen se ma pick up to kay na ma jaw reba thoi ba thodo wa thok sing na mayek sing ta ya ma jaw re si ani subada mang gi mateng na natraga ade ite sarga evidence me ama kan ka to ga masagi mihat ba sing do yargi thuna apo phagat pi ba adu ga phoi da ser pi ba ko ade ani subada tungda masing masing mo na thorok tana ba ka ge to ga jai adu ade hari bu decision si lor bai se police level da lor ka da jar ba highest apo political level da chief minister level plus central apo gi central gi masi mi sang ta ya ko adu di central su ko na hai ba adu di central su hari ko section da parliament da hari ko section thang piro adu ga si su chief minister gi level gi ko to ba mi bisu sarkar nang na samang na hai ta su ko ai hang ya ba nang su submission da ba hai chumi ai su submission da chief minister kan ko una lage mitrani manung da ma sila ge adu ga ko hai bun to da hai adu ko highest level pa ka si madu kya chung ga lang ya ta hai bi ro ne sem to chumi ya la le ge de la le bi ro ada adi mo da ai no da accept to ge ai thoro ge chino me ta na ke ngang ge police su hai see whatever I am speaking it's not my voice it's the voice of the people I am just the mouthpiece of the people I'm question about I mean जाके जो बोलती है हमारा कि व्यक्तिगत किच्छु नहीं था समाजर जेता voice यही voice ताई हमें प्रकाश करसी अदु बोलते ही मैं हम हाई गेम को अदु हारम ने मैं हम ताना रा फाइल उसल सी अदु महाता आप जब तौसी that means अकोई विशिष्ट लान लोई दिए बा dead body they accept तो रोगा लान लोई रे है ना वाह पाउ थोपीर कमुसे आई मधु जाम लाइव थी बने खले very unfortunate इहो मसा खंगदबा मियांग इहुल खंगदबा अकोई मसिंग असोबे थिना रिपोर्ट तौगुमसी अको ngasi कनसे अको हिगो ले नि हाइदर अदे जाकेंदे अदे कि अनिसु बना मसा अको कि legal advisor खंगरे world meeting convention की चिनाव सिंग से को ओजा सिंग I respect them from the core of my heart हमोय दगी जाम respect तोय अदुबु पाउ से फाउन तबइरा नत्रा करम दगी मकोय से world meeting council WMC अदा पाउ फाउन तबइरा नत्रा मोय कना तो मोय से sentiment नि फाउर को मते मोय न को अदुगा sentiment नि फाउर का कोय लान से योगी systematic ओय देना मोना सोंदगी धरना के यमो तो वाल मेटे काउंसिल है आल कन्वेंशन है काउंसिल है मैं चलो अदे आले मैं कोई यमा नवसाम मोइन तौदना थोड़ी प्रोटेस्ट तो रेकुलेट तौदा आई थमोय दगी थागले मोइन कोऑपरेट तो पसे तो तौदबो अकोय मसे फाउनर का पोसे सब माना बंदी चंगिदना अदना असिंग पोसेते हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सन मिनिस्टर मसेन तोंसी सेंट्रल सु जवन सनु अदुगा सक्सेस पार्लियामेंट सो कोडी थांगलनि हाइग्रम नेबा अदना कोइ मागे दगी रिक्वेस्ट तोबदे सोजे कनोना राष्ट्रीय रायना कोइ मतलब थांगले द इट्स वेरी क्लियर मा हाइ इट्स अ वेरी क्लियर केस ऑफ मर्डर मान हाइरे को सस्पेक्ट नते इज मर्डर अदुदानी मर्डर से चने हाइबो म्युसिंग से तम थुनु पुथोकदन हैव जरा दुराना थांगले and from the core of my heart I appreciate on behalf of JC of Rajiv Brian Hajin ko appreciate tawi ada hodi maka tawi se akwai ji dead body accept tawu re haidi akwai nga sagi thamo den wa je ta tam ti na ma gna tawi ra ba adu ma ta ma chu khal le ba ma ma su khan ne ba mai ma no si ga akwai gi kano matak sida mahi ta na adu kano tong na le ga mai thamo ju de mai ma no sa si mini suan khalo ye ne khal na ma ya ta mai mana ahi moi no ubne ba ina no wa kham gi mo do mana pa khona koi moi kelege koi ihul zo i miang ihul zo i adra madu e accept to re haraga ta to na te di ta mantri ma kong tong la la khoi de masi request to re mi to mi a khoi su kitang di kitang ga no oi se ba ko aduga la na ma khata na hojik chief minister ga wari sa mo tu na moi na ka thau sar tra ga di a khoi ko ready to sia अखोई इसमा लोई तो बस कोई आमे आगे देखो कि तो मिसी को ना हाइना रि मखोई सिदो पनि मथक तारा कोई जस्टिस फंग देबो जस्टिस से थाम चंग जा अनि चंग जा अहम चंग ने मंग चंग दे इवन तही त्राम में जस्टिस फंग यो जावरे जेसिका लाल का पिमा अदो असि पोसक सिदा कोना लिली खुइ ना ना अमा गम नुसी चाना ना चंचन गदा पोसक सिदा अखोई वकाई सुबा मोने दु तो गितारे मोय द लीडरशिप तान मेनी का नो आई लीडरशिप तान पान बिकॉज़ अखोई ऑलरेडी अखोई मी मसे खंग दो छु यूनिटी आसाम ने पुंगम दा आई खंग दबो ना लाय अखोई तव म तव अखोई मियां की तव दा सुन तव मेसे सिदा असि हो तव का मियां ना कोदे हेना लुना तव का तव ना ट्रक ना तव दिसु कहिम नैति ना तव आई साम पॉलिटिशियन नति आई पॉलिटिकल माइलेज फंगम सु कहिम त लेगि नति प्लस डेड बॉडी डिसीजन was not taken by me adugi decision to miam na unanimously joint logi ni yama apai ngai metro miam hai bi ro so hai ro ko asis da BJP leite congress leite adegi kano leite ade di party amta leite organization kenam su leite abo asangi ba ati miam moina koi mahatan sakine si hoji lu ri se akoi si tumit kan nang tori pasak che noi sarkar kai noi gi su na chana sarkar se kai no
our second line of parents akhoi guardian ne ko ado noi na chana na hala ga noi tumin le du ko igno aduna noi na to hom to ko do madu to ko do justice fa adi podo ne ne lai to paisa gi to ngan ba ko ngi wari ne ko asini ko ina accepting jala hujiksu ai ngasi asangi miam da plus asangi khong kutung da le bai mai do no jala ai ko china puna mak ta haijari plus asangi manipur da le mapan da le manipur da le ba tripura da le ba malem da le ba mai te kude mak ta akhoi joint action committee gi mai gi de gi dam no na miam da akhoi kan mam tang thamjari maduri akhoi ngasi gi lan se sungoi loidri chief minister ga wari sa kham tung da akhoi mahata na jesina lor ko phiat to mayam support to bi cooperate to bi akhoi isinau sing ma ta maroi na akhoi am suna ngasi akhoi bidam din hai se pung kan si do mai ta as di project to akhoi na ja ta da akhoi prem ta na da lok sala me tok to ta na da bai se akhoi su khangau de dra mai ha jal ko dam do moi ngam le lam de nga kong le ma cha ki lei hai ne akhoi na kai na any matam da ha thok ko jai ba mayam sina hai re ba noi le jang de ko kamai to police changsal kan ama changsal gen to gyan men ta noi lei hai ba ai ji jun da ta myam lei ba isai ta myam lei kino hoi adu myam si ki hul jing ga myam ni khalla kan de ko mo khoi loi tha do chakha ga ade ma pan de ki mi gi wa ta ga ma ma hai ta ra ko ma si alik pa sigal la ma protest to ni ngasi hai ni nang pi de sigal la hai ni moi la de ba dui di noi bo si di aina chikan mena wa si ya ning ri ra na ga ta wi si kan to na tra noi oi ra ro kai di Padi matik sa mi do, che chicken mena oi ro, ai kenta kai bele jade, tam tamu. Ai na chicken mena oi to ba, it doesn't matter. Tam tamu moi culprit sing di moi ma chara pite jar justice phang do jar. Any angle lege koi khonar kane ba. Ko asi hai jar ga ye to ba chu to ko kar de miya ma ta han bi kanu, akoi hujik su matam ta ju to mo thor wa ta ha ma ta sig rocket to ta ju do sigi han ro to ni, adu akoi khumong puding akoi hujik prasar sit kani. Khumong puding kholau lau ne ba, mai no dom lau ne du ga 육동 분이 미도록하는 심 다대비 아고이 파우시 미분홍 저 드고 아도 윤봉 오리바 윤부 오리바 신 하나 또 그다음에 아고이 하면 아고이 미분군에 그 레거니 파이살로 파데 그 레거 로이나 마팅 방하니 아도가 야르게 되고 카이가니 아마 맛있다 보니까 아다 이시 하이저가 돼 들고 아도가 월메틱 WFC대 예모나 하이저리 지나오신가 아고이 코퍼레이트 터미너시 아고이 장 타갈리 메야나도 아고이 데 온다 또 비르고도 아도 때나다 많이 붙들려 이거 돼 오나 센스페 아무서 아고이 파울로 이제 혼 그래 아무 콜레리 MC 모이스 very concerning 아시 보셨지 더우다고 makoi de kon mo aina sa hai de maina GSC lo pa di san do aduga mo tau ga na mo simo kon thok tau ne ba aduna masi le be chinau sia koi GSC ga lemina ga le pe na mayam ta ku tang ta lau bi le pe ra ai su masi ga tau ni ado kana umna koi samadik sa de hai de ko ka chukai dai ji pom thalu ta ge thong ni ta kai pa de asi ni ka sa ko si mo pha na mo ni ga tau si ado dai me ya ko ge thong bo na su ku ko Kalau tadi kita mesej sama lain, nanti mana? Bagi Manipuri effect body, abang degi, boleh degi show support tawain haji hari, di kelas boleh degi show, mian itu bagi JC dah hapiu, di bagi tangai pada apa lupa bersatu, boleh nama seperti mangkenen hari. Mai bong degi show, hari ikon tawain dekak, sebenarnya topi hari. Manipuri effect body, haplong di mana saw, di magi di mana. Condemnation letter su thare ko jole na ko ade moi degi mi ani gatang chu moi keno da ge sida happy na happy thank you ala na ko ko sa dokte je sida ri ko already mi ko mala ya ko moi hatan ga su kai je aduga chief minister ga una ba sidi je sina de je sina khalla ga thade ni le dilge ni ba chatoi si ko asiga mayam jaw bo jaw da kai da khanmi no ko ai di ai maroi na chatu saling de du mayam na bu da chat ja de hai bi wai da ko to bi chat pani ba ko adi matang no am mayam da khana se da all assam manipuri paira pai bi ge ko gi zonal gi president sobanetri ga gi ngai gi now roma kanto paira pai bi gi main don ni now sung ko gi JSC gi member sing ade ko gi maru babang lei di mayam no ene ngasi mi ko masigi ene obinandam tawjeri aisik akogi mamanga haina diba wari jingse masi akoina taraga abdi koida charangna baba poia akoida charangna baba poia di sini nahan asiga akoi ngangna kiba ni kaya na kun mangana ra koi convention committee ki member sim mangana joint action committee se sem gi badi sem graba matung da sike semon hobe warek na gi je
Joint Action Committee ki mi natana akhoi media da ho wangang ba kanam jano right aduna every power and function activities thabak thoram punama ki daitya punama akhoi Joint Action Committee da sinagia acha huji luribu Joint Action Committee ki manungda akhoi ki laiba lambi ani se masi akhoi laiba thibani unfortunately masi jamna laiba thiba masi haingai legi jam nungai the madamni dead body lahori base kari gi damaksa lahori no akhoi na kona hangani aba lawbodi lawre it is decided by the Joint Action Committee. For example, kasi ay impal leng pili ba tong TV ni now. Mo itong TV da kwa je pongdo re ba. Kali kun ma thoi ibanung da mejra mo ben aduna council ki ward by the council ki wari member mo leiraga the ward by the convention ki headquarter ori ba imphal do aduna khanglo ri bamda cachar da ai ki member se kana no member do ma information pirakadabani ma information logadabani noi kara mine chathari akhoi na sisi statistic da khalli si chatha ga na khalli noi na kari khanari ba asi cooperation nei me mathau ta ba discussion ki mathau ta ba Masak sih, aku jam kan concern kon kon. Karena aku, ini nggak nih hari, ini hari, ya orang kan hari juga. Responsible ni yang kau ini, ini aku cepon aku tahu kalau muka, ini sahur ini sih kita lagi, madu ini responsible ni kau dia. Karena, jadi affair ni matang sih, affair saya unnecessary ni hari nanti mau ni hari sih. Jadi aku itu hari nanti putus kalau, tanah sih jalan mahal tu kan. Jadi aku, jadi karena orang saya mah hari itu kami itu lalu ni kan, saya ini khang dekor personal kan lalu lalu. Hangga mana kami jaman kita di sini film mau jalan. 손을 들어. 손을 들어. Masai ki ben yama ko ila ha komesa pira mo mo pesa se पैसा से भी मोना मेरा नहीं तो मुझे नहीं हो मतलब नहीं होगा अगर पैसा भी लगती है adu chining de prim tari ngura hakoi da har ka da mine tu aku si amina ha ko dai ngawe ba si noi pesa bang ka inter ngawe ba asigi ke no si je ke ta thamo da me ko me ne pau ye natra di nangona thok to ga hoya khone sala lan tawri noi jumda ma tong na ga pesa pira me aku je phagi ta adu di ji hairi be jinau sing si so adu na ni so e phe ki ma dang na ga se ko din ma sa le si je 아니 신호진에 너희 पैसा 주주 더 पैसा लौना फोन लो आ आई तरसे खम दे मेरा हंग से इसलिए तो मीटिंग ही लास्ट में आएगा ना एजुकेशन में खड़ा नाम हुआ नते ते साव ने बको आई ना ऐसे कई ना हुजी आई मोना हंग कई खंग दे बा आई मोना हंग पुरे आई खंग दबनी ना हुजी अदा हुजी मिने ते गला बे फेर तो गिंग ना दु ना पोसिंग से छोने के न लई दु हाइरा दे खोजो हंग पन त आई खंग दे लौ के लेगे बा अदा ना मसा नांग नांग जा hujiki kenase bisuziga lakudu mara pesai wari hakto to ai pesai wari dudi madu hakto kon hai madu maru to kon te akoi huji pam justice tu ne adi paisa ase huji moi na di myam ta lobo kon pe ga hai ba paisa dudi ko saka te pi rasu ai myam mang se hai nang ke pa ma to ko rasin khai ga pilak lak tara kun ga to kesuna te ba akoi lak tara kun ta ba ngai ta ge khai ga ta ge ba ada akoi no huji hai sina paisa na jam chalu tar smi ne khan ne ba o moi je si sibu dali पैसा से देखिए मोई सब को लहू बीजा रखा है ना दु ngang na jaru ka ne ba do iji na sing ke jaru sing ngang ma ho le a du na moi pin de lai ne ba na je moi ta da to mi ka na a moi ta da to di na te ko a hing da moi lei wai ja de ma tang ke to ma cha ki lai sing na hing ni lai sing a da khoi di tha do ko ja de ground de tha do ko ja de lei de ko phang na ba ne ba ko a dum lai ra a du ka paisa yi wari se sumai to bi koi basically ai ke ta khang de a du ka moi na ja pi ko da ma do jumbu na lo bi kai ko ja ko da ai just information du ko jo lo kai to re ko le hai bi ada thabo phangan da ko da ai ko ama si di pai mai pa lo be ko mai ji le hori sing se jang pana di chara na si bi de ma si ka songi su alla ma le le bi le adu madi project to koi matam chana matam da la do ko ne aha no makta da Joint Action Committee को WMC की नियुक्त की जाएगा proud of Joint Action Committee शुभदा Joint Action Committee ना पाइखट लग की बात हवक सिंचिदा WMC की मायके देगी moral with heart and soul support तो उड़ी है सिमा एक हम जरूँगे ahano point
Ani suba point na pau se taraba hek tabaga apudi local level ni sto kunta fungere mapanda level kamu sini tabaga sai meeting do sentiment ke solo panina kota ta sentiment do hai ta masjid da magi da war meeting council gi oiba WhatsApp group siga message ina rei thana rei pen do ya tori adugi nena marak tu da sakhi ba no mai din me sida legidraba oja Prabin Nipen sadhani lana thoba din sida mai press conference tawgi anipura koi communication se lei amasung leiti hai ta leita ba sunati oda communication ko ti lei toda leita ba sunati ado ngasai ki sentiment ang batare ai moina phunglo kom opinion no pe oda sui se kasami te koi mitei sokne masi sum ahan mayam pinbi ba mayam no gai boteri aina ai se jam kanna manungda kari bawo ta thari ka mai to ye se adra aina ngasigi mifam sida mayam punumak ta aina apil to joning badi maitai gi khungangda thaudo ama maitai gi nuai ta ba thodom thokpada masi kang aidi organization gi group gi nupi gi nupa gi khaktana punamakna hekta songjalakna saruk yaminasi matamduda akhoi gi apunma masakse ubadagi punamakna aikoida ikai khupnaba aduga isagi maitai gi oiba mamalje soiduna lakane madum dang hana akhoi hanasi aduga anisuba pointa hojik akhoi maitai gi samaj gi marak sida leidiba organization singse saida polisat oigera adegi narol gi any organization oigera adegi world maitai convention oigera council oigera adegi any organization se masi aduda yauriba member punamak se maitai neba mizoram gi mizo nateba tripura gi tripuri nateba maitai neba maitai na tawbada maitai na wabada maitai na saruk yabase punamak ta open oi thok se yausi yaubi hu mateng pangbiu sel ngamena sel mateng pangbiu wakal ngamena wakal mateng pangbiu pangal ngamme pangal mateng pangbiu ajik ta ai jang ko manna kunal hai dini is moi paisa lau gre ai adu paisa pi gre ai adu chawa thabak tu mone lupa khara lau raga du yabra ai ai na hai ni da si gi points da JC gi active member oi ba secretary gangne president gangne mangon desa laga hangbiu ba nan gi do khai kramai do rage kramai do kai phim le ji gai asigo hamjai hanganingi ngasi lakpiri ba itu naw yamba chalje punamak tar yum da phammaga negative oi ba mina ta ba nuai ta ba sauning ga da ba khoirang ga da ba wafam kya se tonga oina ma bor su sandok pi gano puta la odi program tama ni pam chani ni pen hari bangang si hari ni pam cha si magi machine ni pass na ibai chalu si aina bijrangi magi oil tanker kari de sabina gi bani adu amda ai ba tari puthang jo hatwi laga hari ba magi boina chakhi ba magi mabai si asi si omuk magi mathakta hari ba ma hatpagi case hapten bi laga Mizoram police na Saireng police station na si hapten bi laga ma custody thambi gi ba adu gi loina na hari ba enosida Prabin Sidna udak pure tarik utama toida sibagi bottom loida purakna tarik amada February tarik amada purakda lamdam sigi nungsiraba Naharol Singh Khoshaun Naharol Singh NGO gi nungsiraba kogi Naharol Singh wala Manipuri Women Matangda Coordinating Committee wala Manipuri Student Union wala Manipuri Youth Association adigi Manipuri Youth Association Manipuri Youth Front of Assam amadi loida na lamdam sigi NGO kya na punam punjalaga intellectual man punjalaga hariba akomda pulaiba tarik nipan da siriba tarik mapan da pulaiba adini pengi asi baksang si lauroi haina haibadagi ekoina masi pau pilakwadadi Mizoram gi police na Nipen si smaitona judicial custody da heng tawna sire arsi tawna sire dead body lauro haibani ada koina masi tabadagi khoisang raba lamdam sigi nungsiraba ekoi NGO sing nungsiraba organization mayamna haiba dead body si laudaba
haina koi lepna dana haiba kaino si magi dead body si silchar gi kaino da silchar medical college and hospital gi official of the postmortem tawdana pot si dead body si koi thilakri mamang da lamdam sigi nung siraba naharo si kaloina koi state level gi organization me amna pullaga joint action committee ama CMP mi kun mangana koi organization putimaki represent tawraga sema wi tungda koi lamdam sigi nung siraba maya pai bi me am punamak na tholaktana koi gi Lantugram Ram Prasad Puri koi Mahadev Bari ki ponchi da dead body je koi lautda amuk dead body se amuk silchar medical college hangi tungda koi gi moi lau na yam kana district administration ma ki kan yam kana pressure pi adu koi na mado lau ki da badagi hai dead body de amuk silchar medical college and hospital da amuk hangi adu dagi koi nungdin ki salam da dead body je hangrabai tungda koi gi keno singsi district administration ma ki yam kana pressure pi koi na puda dead body si without any condition da lau na yam kana honai adu koi gi khoshaw na bana harol sing adigi koi organization ki keno ke mayam sing sina yamna kupna khanna naina rabai tungda last hai matter si asang bi minister ki makok yogre adi mijam ki minister makok yogre ko si loina paw si phagabai tungda koina dandam dugi matam du da borak valley da chawra problem ama leibagi lakpa koi honorable minister Sri Piju Sajarika na borak valley lakpa matam si CM na mangon harak patagi hai ba dandam si ki joint action committee si adira phajana wari sanau kari tabu yaba kai tabu yaba pun maksing adu moi tanara bai tungda ako bada apam de lakta sport apam de lakta DC SP laktana lagi de asiba jumani sing laktana hangadana loinana hari ba cabinet minister Piju Sajarika loinana MLA manga truk laktana kausik rai Kripanat Malakar nasiba mayam laktana hari ba post initiative laktana pose moi koi ga wari ko kumna sanara bai tungda akoina pamba demand joint action committee pamba demand number 1 da hariba siribasigi inquiry tauba koi investigation tawse Mizoram police ta koi thajade wena judicial inquiry tawse koi thajade mamdi wena Mizoram ki puraktani hatpadi mizo kangun mayam hat puraktani aduna maramodana koina ai posi CBI inquiry tauba aduga loinana asi haliba boyani mak haliba amana driver ma hana Prabin halaba dikona mu judicial custody da mu Prabin Nipen je mu halaba adisigi main conflicting kana tu topagi sang chawr ba khungjinga makoina masi haiba Piju Sajarika mantri de koi blessing tawi yamna kupna khanna nainarbai tungda dead body se koina Piju Sajarika ne koi assurance birami manamdi masi matter si already chief minister ki knowledge lere chief minister masi mangon ma tharakpani aduna hariba Mizoram government ne Assam government ne adigi oina koi hariba joint action committee ne punna phaminaraga asi posigi kenosi akang makhungjinga ma akang ba decision ma akan ma decision ma launi habigi ponte student pirabai tungda koina dead body si ahing atheng bada ung 11:30 12 tama tamda koi dead body si koi receive tawi adi matungina lamdam chi nung sinjaraba ikai kunoja batik jaraba silchar parliamentary constituency ge MP obiriba Dr. Rajdip Rai na ingmoda direct telephone tori asi matter sima su asiba kijum sidama hangbal ami aduna mana basi parliament ki 0 order next day da 0 order photi loina honorable home minister Amit Shahana da basi pochi CBI inquiry tawna ba matik saba di action lokhot pitna halba mihat pasing du puthokna ba adugi matang da yamna kanna pressure to bodigi honorable home minister Amit Shahana Mizoram chief minister amasung Assam chief minister da asi man information pigre ire bai tungda akoi NGO gi mayam organization mayam da su lamdam dugi Mizoram ki leriba organization mayam da su loina na koi Assam ki leriba youth organization mayam ko su tanai ga su force level si tripartite to koina hariba posi gi da makta koi tarik 19 kunmathoi da korpu ya bi film le adu hariba Nipen singi saradasi tarik 19 da tare hariba February tarik 19 da tare adu i matungda akoina information pire matungda kana Assam ki chief secretary tagi Assam ki CM secretary tagi order ba thuaga hariba Mizoram government ga Assam government ga koi joint action committee ka punna phamin bagi kudong chawa koi pirani habagi assurance thajibada pirami pire hojik khwaidagi keno tawbodi koida koida yamtina support torsi borak valley da ka ba BJP ki MLA Nipan na hoji honorable chief minister ka phamina bagi hoji da makta boi Guwahati da leigre masi matangda manamdi yamna makoi da chu MLA sing ju yam thawoi chakpam lei borak valley ki na manamdi
था खरगी ममांगदा असम की पुलिस तरुक कलोइना मतमदुगी एसपी याम मतिक चारो एसपी आईपीएस LMG na kapta mi taruk su sihiba loina masamaksu IPS SP IPS masamaksu hujibokta kenodagi layeng badi farak yam disfigure film da lerapni aduna Assam police ki mihat thina halakpa sumai tuna koi local people pudama driver sing natraga misam praja sing mizoram chalaga life secure hoidaba port mayam sing si handagi batang sida koi di kari mama mizoram sarkar da mizoram gi people da mizoram gi administration da mizoram gi lediba NGO खुदिमक्ता मसिक अचौब पालामा तंबीदब यादे हाबी खोंजंगरी ngasi joint action committee na kari program toksi haibagi keno do koi kasi singok chini koi gi hojik leiba joint action committee gi akoina yamna akoina sinjeriba akoina plan and program chathari ba marak sida igang kangong da nungsijaba koi gi world maitai council na akoi da kalani mogoi tarik kunma thoi gi manung aditan kunma thoi da Bogirda, Rigumba, Mizoram Sarkarna, Karigumba Basi initiative Loruk Tragadi, 12 hours, Hariba, Mizoram, silchar road, Bantoni, Manipur, Bantoni, and Takpiri, Masi, Media, the Pangi, Maruina, Tom TV, Kutang, Pangi, the Kogi, Pona Pangi paper, the Manipuri Pangi, Dokuna, Manipuri, even Sijaba, NGO, Mampuna, Koloino, what is Sanajay, Yaragadi, Akogi, Joint Action Committee. Di sports lengbi raga, lamdam sing lengbi raga, aku iga tanah biraga, ini matang tokoh program sing atau topi raga di kuaiti pagani ani samjai, malam di hojik, kasi joint action committee meeting da, aku igi Assam state ki, aku igi fungsi rabai now, world mighty convention gi, guna donna lengbi rakna, hai ba program tu, hai laiba 21 gi boy ban tawni ku pila bodo modo boy withdraw tawri boy tawbi adi na boy sengdong pila mi ngasi meeting da aduna any organization na ini tawba thabakta koi loino welcome tawni adu tam sports da labdam ji lengbi raga joint action committee ka phamina raga any program to bodo modo koi welcome tawjeri modo suggestion kai to yaba do koi khanminasi ado koi organization na leidna ekta mana ma ekta statement to pose masi tawidara ba joint action committee gi magi degi nolongna khomjeri